فعايز لما كل الناس بتغلي الفطار بتاعها، الراجل ده عمل السيرفيس ده ب 80 جنيه، ومش بس كده، لا ده كمان عمل اضافات. وقبل كده ما احكي لكم على الاضافات، تعالوا كده نحسب السيرفيس ده بالسحتوت: فول وفلافل وجبنه قديمه وبتنجان خل وتوم وبطاطس صوابع محمره. وبالنسبه للاضافات اللي هقولها لك دي كلها مجانا: طبق مخلل وطبق قراميش وطبق فلفل مقلي وكمان سلطه طرنشات. وكل اللي انت سمعته ده ب 80 جنيه. ونزلنا طبق ب 10 جنيه كانوا عباره عن بيض وسلطه. مبدئيا كده الفلافل دي بيتي. هتقول لي يعني ايه بيتي؟ اقول لك يعني الفلافل دي مخدومه بزياده ومتغرقه بالجبنه من جوه. واللي اكتشفته لما سالت على الفلافل اللي هي مخدومه دي اللي هي معموله زي البيتي، قالوا لي ان دي احسن من اللي بتقرمش. اللي بتقرمش الزيت بتاعها بيبقى مهلوك وبتاع وراح في ده. عايز اقول لك ان انت ممكن من فلافلتين اصلا تشبع. وانا جاي لك من المستقبل واقول لك ان ده ارخص سيرفيس ممكن تلاقيه في اسكندريه. واللي استغربته ان حوالين ابن الباشا، انا نسيت اقول لك ان المكان ده اسمه ابن الباشا. كل اللي حوالين ابن الباشا السيرفيس بتاعهم غالي جدا فوق ال 100 وعبد الله كان متمزج قوي من الطبق ده. اما بالنسبه للفول فكان عايز شويه زيت شويه. واللي استغربت ان هم حاطين بهارات على البطاطس جامده بطريقه غريبه. واللي يعرف اسم البهارات دي يقول لي يا ريت. وعندهم قاعده رايقه جدا وقدامك المروحه على طول. نسيت اقول لك على حاجه مهمه: ان السيرفيس ده مفروض الاثنين، بس هتصدقني لو قلت لك احنا الخمسه كنا فيه وتفضل منه. والمكان ده جامع موجود في الازهر